Hi, good morning guys. So it's another wonderful morning. Friday morning na kami karon sa SM, sa likod sa SM. Nag-jogging mi ni Mami para exercise para healthy lifestyle. So first day pa lang niya, medyo walking lang siya daw. Wala may time eh. Kasi kung nagpamaulan. Okay, so what to say, May? Say mo kuan pag-jogging karong adlaw. Yan mo istorya. Anak Kayo. okay na. So nga na yun na basta first time, mga first time gani. Lagi na mga kuan. Mga dili ka comfort ba. Kapoy. Pero sama ra po na sa atong kuan. Sa atong daily life. Natay mga kuan gusto abuton, so lagi tayo mga paganda. Tama. So jogging kami mga friends. Okay ra, okay ra. Kira! Jogging every morning. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. Mga couple out there, I encourage you to have bonding like this. Para po na-strong ang inyong relationship. Dapat healthy relationship and healthy lifestyle. Tama, Mame? Okay. Thank you for watching our video. Please share and subscribe to our page. Bye for that day. Ingat po kayo. We love you.